Hello guys, MS Computer Institute tutorial. Ang lolo man siya. Vini at in selection kan en nga select ang song tele aman na hunturang tite kan soy how do na ni. Ama sapera at select na kan man number kan klika kan hold ta kan rejection tani tiyan. Hey selection chu ni may ta ti chuanin line by line he di kan vazut page tani katiang ka angai kerlova atir le atop kha kan me don ni oh entiranin atantira khanin oh na tang ka select wa katlika nga ka hold ta nga luka ka tol don luka kal top me ma bloka ka top du chuan heta atop kal le topak ka kha atir le atop kha apoy mo ni chu ti chuan na dot le a chuanin kan double click nga kakhanin first word akharon select nga tichuanin kan triple click voi thum kan click khan a paragraph alo select ang tikhan mo tichuan adot le chuanin hey a margin chunga mouse cursor kan da hen ai ang inom ta ni oh kaka ka chuak chia arrow ba ngai inom ta katianga arrow a om lai khan voi khat katlika align ina select ta ni ti chuan katlika ka holta noilam zonga ka drag thla khan next line select le nga ti khan next line next line next line next line ale jong buna kal chho le thea mo kha kha ani le a adot le a chon shift keyboard ta shift khan metanga ti chuanin arrow key a khanin a right lampa kan select don chuan a right kha metanga ngan alphabet khatte te khan ava select pe don ni oh ti chuan a dot le a chuan control plus a kan me khanin ava in document a thu kha a select le don ni ti chuan a man na tlang lon te entir na nin a avaya voi kata select do khachuanin amma sabera kan ina amma kan mang khachu heti kan juti thla chu array don ni choi chu na vaya kan select hun khachu control a kan mang me nga ti chuanin paragraph kan select don pon paragraph khat te kan select don ni chuanin tia zu pot thame lo khanin voi thum click le top me la khat ni thum ti khan a paragraph select le nga a line select alo ngai huna khanin heta cursor mouse cursor ai nang lo arrow oma kan click keu kha mo ka tiang tiang man le me tur ania ti chuanin thumal pakhat alphabet pakhat va select don hian he tia va select hi har thin ta ni mouse select hi an man than lo chuan mo ka tiang khan mouse in mo arrow key in abul na ya kan va kalanga e chia kan select don chuan shift le arrow key kan me anga ti khan alphabet pakhat te kan select nga kha kha kan mo huna le atul da se ring kan siam don ni oh hati zong kha akan first video mi chu ni se an lo me